Ni style iriku kana ni posture ku mundu agene gukora agikoma nayo? A normal person, mundu tari na any medical condition, you can sleep in all positions. Okay. No ukome na nda, no ukome na ngara, no ukome na mwena, no icio ciothe no ukome nacio. Okay. But now urakomera ki? Uriri ucio urakomera ri, tuga ni sleep, henda wathie ku rest utuku. Uriri ucio ndwagwo ni gukorwo wi very hard bed. Okay? Okay, it's supposed to be hard, no ndugakorwo wi mumu muno. Ukiari horo wa uriri kuma, turari horo wa gikondoro. Turari horo wa gikondoro. Very good. Igeke nakyo kihoboyu. Giki kihoboyu. Tuga atia, spine itu ri ndikoragwo a straight. Koguo riria wakomera kihoboyu ri ni wakunja the spine. Onaga nginya ni he kunja. Na ni ho riu tugiaga na iria twitaga misalignment of the spine. Conditions twitaga ta scoliosis, kyphosis, lordosis, icio ciothe. Koguo straight bed na ndigakorwo enyumu muno na aria mahuthagira pillow ri pillow wagirirwo ni kuiga ku between your neck and the shoulder. Ndikano anyita ndukaige pillow yaku haha umikomere yoyo. Put it between your neck and the shoulder. Sheshe ni hakuhe nawe.